gamtaan ulamaa'ii dhaadoo akkam jettanii dubbitan dubbii masjida diigamaa jiru kan akkam jedhu masjida meeqaat diigame masjida kudha sagal ga'ee jira jira amma masjida kudha sagal maal diidamuma diidam fa'aat diigame jechuu kanamee maalin laaltanii isin gamtaan ulamaa maalin laaltanii maali ammaas dhaamsa maal irraa qabdanii marhaba maasha allah tuni musiibaadha bismillah rahmaan irrahiim tuni arraas boruus musiibaa bala rabbi haadhaaf ammaas fitnaadha islaama lafaa kaasuudha jaama fitnaa kana rabbi nurraa haadhaamsu masjida jechuun amantii islaamaa jechuun masjida jechuun bakka dura dursoo amantiin islaamaa irraa babal'attu wanni nabi muhammadiin alayhi salaatu wassalaam bismillah ogguma kaakee madiinaatti galan assasanii jaaran masjida milikeenni islaamaa bakka qubatun masjidaan qubata jechuudha masjida diiga jechuudha nuti arra maal abdii qabna eega rabbiiti mootummaan teenya mootummaa waa jaartuu jechuudha qabna mootummaa waa diiduumi yoo mootummaan keessa hin jiraatin illee waan akkanaa mootummaan keenya gurraan dhageessii hin yaanne nuti ittiin rafne hirribaatti hin kaa'e nuti ammaas hizbii bal'aa wanni dhaamnuuf wanni kana siyaasaa keessa jira malee waan tana fidu ta biraa waan biraatiif booda jira malee bilaana magaalaatiif bada jechuun qaayidaa addunyaan dhufaa dabraan mootummaan dhufaa dabraan bilaanni hara'aa masjidatti yoo qacee mana amantiitti yoo qacee kaayoon mootummaan addunyaa lafaa qabdu bilaanni sun micciiramee jallatu mana amantii diiguumi Allahu akbar kan masjida mana amantiitiimi yoo qubbii waan akka taguuga nama du'eerra akka jaaran kan akkanaatu yoo bilaannitti qajeele mootummaan wanni kaayoo lafaa qabdu bilaana siidhaa jallisu mana amantii gaafirraa hudhiisi mana amantii diiguun fedhee mana amantii kiristaanaa ta'a fedhee mana amantii islaamaa ta'a takkaa gurra jaarsaatti dhufaa dabraa keeysatti bilaana diriirsinaa jecha mana amantii diiguu ni dhuftillee hin jenne arra dhufte ammaas gizee ni dhuftii yaanneemi gizeedha arruma manni amantiitis bakka harkataa jennee hoolaan abbaa gaarii qabu duba ala kaaya alhamdulillah jennee duba keenya ala keenye sani dhufte ammaas nuti wanni jennu hizbiin bal'aan abaarsaan darbattan malee hiriirallee bahuun qabdan hiriirri keenya kanuma ta'uu qabda mootummaaf wanni niin dhaam gamtaan ulamaa harargee bahaaseen na'aa ulamaa ta'e mootummaa ta'e taarra rabbiin faraqaa amata 150 ol rabbiin nuu fide tana wanni waatti dhaamman wanni waatti dhoyfan wanni bira kaayyannu wanni akkanaa manni amantii akkana nama keessatti diigamuun waan itti callisaniimi waan usuu danda'aniimi adaraa mootummaan teenya eega rabbiiti
namni soslaal kalimaati qootak mootummaa yoo jette wanni kanaan ni dhaabbatti adaraa mootummaa teenyaan gaafii kabajaa qabdu wanni jennuun wanni kun akkanurraa dhaabbatu diigmayni masjidaa diigmayni minaaraa ta akkasi garaa nama diidutun akkanurraa dhaabbatu mootummaan callisuun qabdu waan fakkaatu dubbatu qabdi ta akka lammaffaa maal jedhu jimaan haraa immoo aboos ammaas wanni ni injuulaa tuni waan nama raffiftullee hirriiba namaa qottoo mancaa fudhaa bahaa jechuu hiyyaan wanni tuni siyaasaa keeysa jira mataskaanni sadii diigamee masjidni islaamaa diidam diigamuun mee yookaan haa kaanii jechu islaamni gaawwaan ibiddi xiqqaan hin oowwisu yoo oowwe moo hin qabbanaawu jechu tanaafillee nuti maas amantiin teenya rabbi qabdi eega rabbiiti immoo mootummaa qabdi mootummaan akkana eeguun qabdu callisuullee hin qabdu waa jechuudha qabdi tuni waammoo bilaana tartiiba magaalaa tartiibee isuumi kana bira kutte waan akkanaarra mootummaan ustee walitti dhiisuun qabdu mee mootummaan waan isii fakkaattuun akka hizbii bal'aa kana qabbaneessitu barbaadda ammaas wanni tun waan halkaniiti waa sadii balleeysiti shaabii gaarii kanammoo bakkayyu qabsaawee irraa irii as ba'e kana laal kaabatti qabsaa'uu haa taatu ammaas gama kaanittillee qabsaa'uu haa taatu takkaa ummanni kuni isaanii fi jimaan isaaniitiis qabsaa'uun oolle ummata akkasii qabsaawee mootummaa lafa qabsiise kana adaraa akka garaan balleeysine akka mootummaan ummata kana lafa qabdee dubbii nama qabbaneeysitu takka hadiyyaa biyyaa gootu dubbattee biyya qabbaneeysitu irraa barbaannaa armatti kanurraa dhaabdu barbaannaa ummanni kuni ummatuma mootummaa lafa qabsiisee waan barbaachisu hunda godhee qabeenyaan if boodan deebi'inii mataa namaatiin if boodan deebi'inii mootummaa lafa qabsiise arra mootummaan garaa balleessuun qabdu yoo mootummaan keeysa qoodan qabaatiniis ustee walin laaltee ummata hizbii bal'aa kana garaa balleessuun qabdu ummanni mootummaa warri mootummaa sirreeyse ummata kana adaraa gaafii kabajaa mootummaa ka gaafannu akka ummata kana lafannuu qaban wanni sun akka nurraa dhaabbattu kabajaan gaafanna jechuudha maraban waan gama kiyyaa fixeetiin isinit dabarsamoo haya mee ammaas akkaan jiru tartiiba qabna gaafiilleen hodduu jira ogguma haareenna deebiteen itti deebi'a mee sheekniniis waan jiru ayyee ta'uu qabdi akka kun ta'uu qabaa akka kun dhaabbachuu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أكي إسان شيخن كي شيني خين يجوغني دبي سبت لا تهود قبايا بوليسو وان برات جنو أكما شيني جيخنا دبين أكما شيني جيخنا ربيني سكيجو ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها نمني ظالمني هم قياته جيرنا من مسجد ربي كان قد مليج رب العالمين دبينكم شيني جوخنا شيني خين جوخنا أكن وجنة ما شاء الله
akkasuma ammaasi Sheekh Usmaanittiin isinii dabarsa maasha Allah kanuma bicharra tartiiba kan boodee nu hundinuu waan abbootiin keenya amma jedhan kana afaan hawaasaatiin dabarfamu jira mazziinni mana ruuhii teenya bakkattii itti gartee ummanni salafu saalii leenjee keessaa gabbee ammarraa mazziinni keenya akkuma olomaan keenya jedhanitti nurraa gartee dhaabbachuu gartee qabadii gamsisaati sanillee bakkattitti ummata hawaasa kana qalbii isaanii eeguudhaaf bakkattitti maziida keenya nu haa deebisuu ija hawaasni bal'aa akkasuma ammaasi dura taa'aa dhimma islaama godinaa Harargee bahaatii tummaas nu dubbataaya inshallah obboleeyyan dheereysa keenya fatwaa goote fatwaa kanuma isaanii san nuti dhaamsii mootummaa keenyaaf qabnu mootummaa ummataa mootummaa hawaasaa jennee abdannee bira taa'uu jirra eegarbiiti kanumaaf mootummaan keenya sa'aa ammaan sana ulamaa'aan fatwaa goote kanarraa haasanii deebisaa hawaasa keenya hawaasa muslimaa kan lubbuudhaan isaa cinaa dhaabbate qabeenyaan isaa cinaa dhaabbate iddoo rakkoo hundatti wajjiin dhaabbatee wajjiin fure kanaaf deebisaan mootummaadhaa wanni nuu ta'uu qabdu lafa teenya kan masjiidni irraanurraa diigame san kaartaadhaa fi proposaalaa fi diizaayina irra nuu dalaganii nu qeebachiisuu qaban taakka lamaffaadhaa waan achirraa diigame san kafalanii bakka nuu deebisuu qabanii jennaan kana ta'uu baate ammoo maal jennaan beekanii okkotee dhagatti horiitee jennaan yoo kana ta'uu مرحبا مرحبا شيخ عبد اللطيف شيخ عبد اللطيف كنا بسم الله الرحمن الرحيم أقوى علماء الدين هامي أمار كنخل مصيبة لا أولي تنا مصيبة كان رب بيا الله حرام بيتانا قبائلنا وإن جتوغلو أمنهم أمة موتما تنقل الآبر أمة موتما تنقل جراجاتهم هرد سبرين أنا سني بريتو موتما قباتا أمو أولين جبرابي ودون فانا بكذب الليسانية فانا رجت بيدو حكما لدي موجلت بيدو فنيان فوق فتزن سجن بالليسانية بني لهم دون فانا فوق بكذب موتمان ودون فانا خليوسا لا تؤمت لا يزول ربي أن نمت التفميمس إن اللين دوامي مسيدي دوامي إن النقل أنتو أمتا مكانا ورجل خرج من الدين إن جمال آخر التقاراجر دين الدين سابق الأمواجر فليه بكتوني مكانتوني أمتا خينيرا مقاوم دين موتما خينيرا مقاوم كريم كل إسرائيل كتاجر بمثال التفاهم بمثال الله غلطنا غلطنا دوما غلطا وجي خلصين دوما التفاهم بمثال الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم دقيسني واللي خانا خيسا قبضا كبيرا خيسني عفيني جرا وهي أورينا موتما خيني صوتما تهم النامي يسيني ثمانا خيني وإلا بأيدي